باش تماشاوان هێژان و چێن دەمژمێر 6 ji arkê em ê ji were pêşkêş bikin em ê ji sernûçeyan dest pê bikin. بن پێکردن لە عفرینە ڕۆژەڤایە کوردستانی بەردەوامن و هەری داویژی هەژمارە وڵاتی هاتنە ئەشکەنجەکردن و ڕەباندن. ji bo min bicê Amerîka û Tirkiye tekesî li ser hemahengiyê Tevê serbestberdana hejmarek girtiyên Sûrî ji aliyê rejimê ve hîn bi dihan welatiyên Kurd zîndanên rejimê de ne. Proseya derxistina çekdar û malbatên wan ji Fûa û Kefriya li gundewarê Idlibê bidawî hat. دوباره سلاف li Efrîna Rojavayê Kurdistanê grûpeke çekdarên ser bi Feyleq Şam ve li navçeya Cendêrsê hejmarek jin û mêr eşkence kirin. Her wiha grûpên çekdar helmeteke girtinê li taxên jêrîn li Cendêrsê pêk anîn. Di encam de zêdetir ji 10 kesan hatin girtin. Bin pêkirin li Efrîna Rojavayê Kurdistanê berdewam in. Herî dawiyê jî grûpeka çekdarên ser bi Feyleq Şam ve li navçeya Cendêrsê bi tundî li hejmarek jin û mêran daw ew eşkence kirin. هەروەها پرۆسەیەکە گرتنێ لە تاخە ژێر ئانگۆ ئەلحەیە تەحتانی لە باژارێ جندێرسێ پێکئانی دە ئەنجامێدا زیێدەتر ژێ 10 کەسان گرتن. جێدەرەکە تایبەت ji باژارê Efrîna Rojavayê Kurdistanê eşkere kir ku grûpeka çekdar bi navê Ebu Xencer ku ser bi Feyleq Şam ve ye duh sibehê li taxa başûrê navçeya Cindêrsê bi tundî li hejmarek jin û mêran da û eşkence û bin pêkirinên mirovî derheqê wan encam dan bê ku tu sedemeka rastaqîn ango tometek hebe ji van bin pêkirinan re. Hin çalakvanên Kurcî wê neyek belav kirin û têde tundbûna eşkencekirina welatiyan ji aliyê wan çekdaran ve bi hovêtî têxuyanî û ev bin pêkirin bi tundî şermezar kirin û daxwaz kirin ku sînorek jêre were danîn. Her li Efrîna Rojavayê Kurdistanê ji dereke taybet ragihan ku proseyeke girtinê li taxa jêr ango elheyê tehtanî li bajarê Cindêrsê pêkanî di encamê de zêdetir ji 10 kesan girtin. Li gorî agahiyan ji kesên hatine girtin her yek jê مصطفى حسكي وكوريوي وليد حسين وكوريوي نهاد حسكي وكوريوي بدري خليل حلبي محمود شيخ نعسان وعبدو إبراهيم جي هاتنا ناسكرن جاليا كي دنفا جروبك سرب چکدارن السلطان مراد و ولاتيا كي بناوي باورجان علي عبدو بريا چارو جانجي جهه كاريوي لگوند كقرومي بتومتا اندامتيا پيدي رواند و داخوازا 5 مليون ليرين سوري برانبري سربس بردانوي کرن. شاندek ji opozisyona Sûrî seredana bajarê Efrîna Rojavayê Kurdistanê kir. Di vê seredanê de şanda opozisyonê karê dezgehên xizmetguzariyê li bajêr ji nêzik ve şupand. Her wiha civînek bi serokê encûmenên xwecihî li deverê û nûnerên esayîşa leşkerî li dar xist û têde serokê opozisyonê tekez kir li ser tekezî li ser giringiya pêşketina karê encûmenên xwecihî û diyar kirin ku rewşa Efrînê baştir bûye û piştî derxistina çekdarên PYD ji bajêr şanda opozisyona Sûrî ji her yek ji serokê hevpeymana opozisyona Sûrî Abdurrahman Mustafa û serokê hikûmeta Sûriya Demkî Cewad Ebu Hetab û serokê desteya danûstandinan Nasr el Herîrî û cîgirê serokê hevpeymaniyê Bedir Camus û emîndarê giştî hevpeymanê Nezîr el Hekîm pêk dihat. Zeviyên petrolê li gundewarên Dêrezorê careke dî wê bikevin di warê aktivkirinê de li gorî rêkeftinekî di navbera rejima Esed û çekdarên PYD de. Hata ragihandin ku zevî û bîrên petrolê yên ku li gundewarên Dêrezorê dikevin li gorî rêkeftinekî di navbera rejima Esed û çekdarên PYD de wê bikevin di warê aktivkirinê de. Li gorî jêderan ew bîr û zevî ku dikevin dibin kontrola PYD de wê ji aliyê PYD ve werin parastin برانبر ویەکێ rejima Esed wê elektrîkê bide PYD û berhemê petrolê wê were veguhestin ji bo Sozaka Hemsê. Serkirdeyekî tevdemê ragihand ku seredanên şandên ku ji Şamê tên ji bo navçeyên Kurdistana Sûriyê berdewam in û diyar kir ku ew amade ne berê xwe bidin Şamê yan jê çi bajar be din li Sûriyê ew amade ne danûstandinan pêk bînin.
سرکردەیەکی تەودەمێ ڕاگەهاند ku seredanên şandên ku ji Şametên ji bo navçeyên Kurdistana Sûriyê berdewam in û diyar kir ku wa çendname ji bo hindek welat û aliyên navdewletî re ji bo navbinkariyê di navbera wan û rejima Sûriyê de şandin. Tevî redkirina rejima Sûriyê ji danûstandinan bi PYD re. Hekmet Hebîb serkirdeyekî de encûmena bi navê Encûmena Sûriya Demokratîk yên bi ser PYD ve ragihandibû ku herdem şandên rejima Sûriyê ji Şamê seredana PYD dikirin û ev seredan herdem serkeftî bûn. Hebîb herwiha diyar kir ku ew tucaran nedûr bûn ji danûstandinan û peywendiyê wan bi hêzên neştîmanî li Hindirê Sûriyê heye û tekez kir ew amade ne ku berê xwe bidine Şamê yan jî çi bajarekî din li Sûriyê ji ber ku projeya wan neştîmaniye û divê guftugû li ser wê bingehê werekirin. Kemal Akif serkirdeyê tevdemê di kongrekî rojnamevanî de li Qamişlo ragihand. Di vê heftiyê de waname ji bo bêhtir ji 15 welatan re şandiye. Têde amadebaşiya xwe ji danûstandinan re bi rejîma Sûriyê re bi mercê hebûna welatên girintîdar diyar kirin. Akif herwiha diyar kir ku di vê danûstandinên wan bi rejîma Sûriyê re dibin serperiştiyeke navdewletî be ji ber ku danûstandin bê welatên girintîdar bêsûd e. Lewma rejîma Sûriyê danûstandinan red dike. Lêj aliyê xwe ve serokê hevbeşê Sûriya Demokratîk Riyad Derar eşkere kir ku li hevhatinên wan bi rejîma Sûriyê re bi tenê duwarê xizmetguzarî de ne û got ti bersiv ji aliyê rejîmê nînin ji bo danûstandinan duwarê siyasî de. Ev e demek ew mîdyayên nêzîkî rejîma Sûriyê behsa danûstandinan di navbera PYD û rejîma Sûriyê de dikin. Gobiryar hatiye standin ku PYD deverên dibin kontrola xwe de radistî rejîma Sûriyê bike bê taybet deverên sînorî. Lê PYD ragihand ku danûstandin tenha bi tenê derbarî hindek babetên taybet bi xizmetguzarî ne û ji aliyê danûstandinên siyasî bi rejîmê re tenha tiştek nîne. Welatê Tirkiye û Amerîka li ser hemahengiyê ji bo bicîkirina nexşereya min bijî tekez dikin û berpirsekî Tirkî jî dibêje çekdarên YPG xwe ji gelek deverên min bijî vekişandine. Generalekî Amerîkî ragihand gorî demeke nêzik de wê dest bi rahînan û perwerdê ji bo dewriyên Amerîkî Tirkiyên hevbeş li min bicê bikin û berpirsekî Tirkî dibêje çekdarên YPG xweşxalên kontrolê yên li ser rêya dewriyên wan kişandine. Fermandariya hêzên navendiya Amerîkayê ragihand gorî demeke nêzik de rahînan û perwerdeya pîwîst ji bo encamdana dewriyên hevbeş yên hêzên Amerîka û Tirkiye di çarçoveya nexşeriya min bicê de wê dest pê bike. Fermandarê hêzên navendiya Amerîkayê General Joseph Votil ragihand di çarçoveya nexşeriya min bicê de her du artêşên Tirkiye û Amerîkayê di encamdana dewriyên hevbeş li Sûriyê berdewamin. Votil eşkere kir wekû beşeke ji nexşeriya diplomasî dê rahînan û perwerdeya pîwîst ji bo encamdana dewriyên hevbeş yên hêzên Amerîka û Tirkiye li beşek ji eniya min bicê di van demên nêzik de dest pê bike. Ji aliyê xwe ve berdevkê bi navê Wezareta Derve ya Tirkiye ragihand goçekdarên YPG xweşxalên kontrolê yên li ser rêya dewriyên hevbeş yên Tirkî û Amerîkî kişandin. Hami Aqsoy berdevkê bi navê Wezareta Derve ya Tirkiye diyar kir got ermanca wan ew e bi dawî anîna hebûna çekdarên YPG li min bicê bigiştî û balkişand got dewriyên hevbeş yên Tirkî û Amerîkî di navbera deverên Mertala Feratê û min bicê de berdewamin û got ermanca dawî ji wê yekê derxistina çekdarên YPG ye. Tanaha bêhtir ji 16 dewriyên Tirkî Amerîkî hevbeş li ser sînorên min bicê ji hêjdê heyva borî de tanaha hatine birêvebirin li gorî rêkeftina nexşeriya min bicê. Gotê de Amerîka û Tirkiye li ser derxistina çekdarên PYD ji bajarê min bic û damezrandina encûmeneke xwecihî ji bo rêvebirina bajar li hev kirin. Hat ragihandin ku rejîma Sûriyê bi sedan girtiyên li cem xwe ku di nav wan de Kurd jî hebûn serbest berdan. Revangeha Sûriya mafê mirovan bilav kiriye ku li gorî rêkeftinekî Rûsî Tirkî bi sedan ji girtiyên ku di zindanên rejîma Sûriyê de bûn hatine serbest berdan û gihiştine deverên dibin kontrola opozisyona Sûrî li gundewarên Helebê. Li gor rekeftina navbera çekdarên Desteya Tehrîrê Şam li aliyekî û milîsên Îranê û rejîma Esed li aliyekî din ku bi rekeftina her du bajarokên Kefreya Elfûa yên li parêzgeha Idlibê tên askirin bi sedan girtî serbest hatin berdan. دو مالپارین سر به اپوزیسیونا سوریه ناو 1500 گرتی یین لگور و رکفتنی هاتنه بردان بالاف کرن. تیده جن و زاروک جی هنه و هجمارا جنان 126 و یا هری مزن 56 سالیه و 3 جن جوان زاروکین وان پیرنه.
لگور جدرن اپوزیسیونا سوریه کوپرانیا گرتیان بریا دمک کورد هاتبون گرتن و کسین جی دسپیکا شورش سوریه هاتنه بنچاف کرن نهاتنه بردان و تا نها چارانویسا وان ندیاره. دناف لیستایا گرتیان هجمارک جی گرتیان کورد هنه کش باجارن حسکه دیری کوبانه و عفرینه. وش کسین هاتنه ناسکرن 22 ناف جی عفرینه و یک جی کوبانه و هجمارک جی حسکه و داردوره حلبینه. لتنها پرسا بدهان گرتین کرد ین دی زندان رژیم ده و ین کو پید رادستی رژیم کرنه و ین چرنویسا وان ندیار تینه کرن. ابتایبت 19 ناوین کرد ین دی زندان رژیم ده کش آلی دزگاه آرکیف هاتن بلگه کرن. و هر سه اندامن پارتیا دموکرات کردستان سوریه عبدالرحمن آپو و پارێزار ادریس علو و احمد سیدو ین کو سیاستمدار دبیجن کو پید او رادستی رژیم کرنه. وبدهان ولاتی و چالاکوان ین جبر سدمن جدا جدا هاتبون گرتن کوتانها تو آگاهی و زانیاری لسر وان توننه پرساوان هردم تینه کرن. بله تماشاوان هجاج بو که هون بهتر بزانن ناوین وان گرتین که هاتنه پیشکش کرن جبو ورن سربست بردان ج زندان رژیم اسد هون دکارن سردانا مالپرا آرک نیوز بکن هون بهتر هرگولیان تیدا ببینن ناویوان کسین وان 22 ناوین که هاتنه پیشکش کرن که ورن بردان ج رژیم اسد هون دکارن سردانا مالپرا آرک نیوز بکن وان آوانجی ببینن. بله تماشاوان هجا تبی که هر دمکی بحثا سربست بردانا هجمارک ولاتین کرد جه زندان رژیم سوریه تکرن و هندک جار ولاتین کرد جی هنه لهین بدهان ولاتین کرد زندانان دنه و تو چارنویسا واجی ندیاره. آرک آزادی روجاوای کردستانی کاریا ناوین هن گرتین کرد ده زندان رژیم اسد ده بلگه بکه. هنجی گرتین و چارنویسا وان نهاتین آسکرن. جوان گرتیان انس عبدالحکیم حسینی کجدایکوی قامشلو سال 1983 لشام پایتخت سوریه دسه هیوا 12 سال 2012 جالی امن الدوله یا رژیم اسد و هات گرتن و تنها چارنویساوی ندیاره. نزار محمد حسین جدایکوی درکه سال 1907 ده 15 ایلونا 2012 لتاخا التضامن لشام پایتخت جالی شاخ الخطیبی امن الدوله و هات گرتن تنها چارنویساوی ندیاره. جوان عبدالرحمن خالد جدایکوی قامشلو سال 1908 دسه هیوان هان سال 2012 لتاخا زوراوا لشامی جالی کمیتین گیلری ین رژیم اسد و هات گرتن تنها چارنویساوی ندیاره. راج التمر یعقوب جدایکوی قامشلو سال 1974 دسه هیوا دهان سال 2012 لتاخا زوراوا لشامی جالی شاخه یا اولکاریا لشکری رژیم اسد و هات گرتن و تنها چارنویساوی ندیاره. حسین عیسو باوی فیراس ده دوی هیوانهان سال 2011 لحسک جالی هیزن اولکاریا اسمانی یا رژیم اسد و هات گرتن تنها چارنویساوی ندیاره. جمال احمد علی جدایکبوی عفرین سال 1958 ده 27 هیواششان سال 2013 لتاخا زوراوا لشامی جالی اولکاریا رژیم اسد و هات گرتن و تنها چارنویساوی ندیاره. جمیل عمر ابراهیم باوی عادل جدایکبوی قامشلو سال 1953 ده 13 هیوا هفتان سال 2012 لقامشلو جالی اولکاریا رژیم اسد هات گرتن و تنها چارنویساوی ندیاره. ریناس جمال احمد علی جدایکبوی عفرین سال 1985 دیه که هیوا 12 سال 2012 لتاخا زوراوای شامی جالی شاخ 115 یا سیخوریا لشکری رژیم اسد و هات گرتن و تنها چارنویساوی ندیاره. عبدالرحمن محمود فارس جدایکبوی دربیسیه سال 1982 لتاخا زوراوا لشامی ده 3 هیوا 4 سال 2013 جالی شاخه 2015 یا سیخوریا لشکری رژیمی هات گرتن و تنها چارنویساوی ندیاره. زاندی محمد سعید رمول گرکه لگه 26 گولانا 2012 هات گرتن کودوی دمیده باجاروک گرکه لگه دبن کنترول رژیم اسد دبو. منصور عبدالباری منصور خلک باجار قامشلویا روژا 18 تیرمها سال 2012 لتاخا برزه یا شامی هات گرتن تنها چارنویساوی ندیاره. محمد شیرین محمد علی خلک دربیسیه و روژا یکی جوتمهی سال 2012 لشامی جالی امن الجوی یا رژیم و هات گرتن تنها چارنویساوی ندیاره. لاوین احمد حاجی خلک گرکلگیه و روژا 5 گولانه سال 2012 لکولج آداب یا زانینگاه شامی جالی اولکاریا رژیم و هات گرتن تنها چارنویساوی ندیاره.
شاهین محمد خەلکê Dêrikê û roja 25 berçileya 2012 li Şamê hat girtin û tanha çarenivîsa wî nediyar e. Emran Mihemed Emîn Omer Hacî xelkê Dêrikê ye û li geraca Şamê di sala 2013 hat girtin û tanha çarenivîsa wî nediyar e. Edrîs Cemîl Tahir xelkê Dêrikê ye û li taxa Qudsiya ya Şamê roja 8 berçileya 2012 hat girtin û tanha çarenivîsa wî nediyar e. Redwan Mihemed İbrahîm xelkê Amûdê ye û roja 3 Eylûna sala 2012 li taxa Zorava ya Şamê li gel birayê xwe Ehmed hatin girtin û tanha çarenivîsa wan nediyar e. Kawa İsmaîl xelkê Dirbêsiyê ye û ji sala 2012 ve li Şamê hatiye girtin û hîn çarenivîsa wî nehatiye naskirin. Ji bilî van navên hatine belgekirin gelek girtiyên din di zîndana rejîma Esed de hene. Lê tanha navê wan nehatiye belgekirin. Proseya derketina beşê dawî ji her du bajarokên Elfûa û Kefriya îyo bê derbasbûna 10 basan ku ji milîsên serberejêmê ve û malbatên wan pêk dihat, beramber serbestberdana hejmarek girtiyên opozisyonê yên di zîndanên rejêmê de bi dawî hat. پروسەیە دەرکەتنا بەشێ داوی ji her du bajarokên Elfûa û Kefreya îrov derbasbûna 10 basan ku ji milîsên serberejêmê ve û malbatên wan pêk dihat, beramberî derbasbûna hejmarek girtiyên opozisyonê yên ji zindanên rejêmê nû hatine serbestberdan bo deverên jêr kontrola opozisyonê bi dawî hat. Ajansa Rûsyayê belav kir ku çarçoveya rêkeftina di navbera rejêmê û çekdaran de karwanê çaran û yê herî dawiyê ji milîsên serberejêmê ve û malbatên wan li bajarokên Elfûa û Kefreya yên gundewarên Idlibê ku ji 18 pasan pêk dihat. 1500 kes li xwe digirt, 10 pas jê gihiştine dergehê El Hadir El Eîs li gundewarê Helebê piştî ku ta çend dimjimêran rêj aliyê grûpên çekdar ve li ber wan hate girtin. Ji ber ku grûpên çekdar daxwaza radestkirina hin girtiyên wan yên di zindanên rejêmê de beramberî vekirina rê li ber wê kirwanê alîgirên rejêmê kiribûn û piştî pêwandiyan û li gorî rêkeftinê rêj wan revekirin û gihiştina navan de neştecîkirina demkî ya li devera cebrîn. Ji aliyê xwe ve ajansa Sana ya serberejêma Esed ve nûçete kes kir û got ku serbarî wê yekê hejmara mayî ji revandiyên gundê İştibiriq hate rêzgarkirin û bi pasekê ji wê kerwanê 33 kes gihiştin û piştre bo nexweşxaneyekê li Helebê hatine veguhestin bo çareserkirina rewşa wan ya tenduristî. Li gorî tora medyaya leşkeriya Sûrî bi derketina kerwanê çaran û dawiyê ji Kefreya û Elfûa bi giştî bo bajarê Helebê bi vê yekê 119 pas û 10 ambulans nêzîkî 6500 kes gihiştine. Rêxistina bereya El Nusra ya terorîst li 26 Eprîlê de derbasî gundê İştibiriqê bûn û nêzîkî 200 sivîlî kuştin û bi dehan malbat revand bûn. Bajarokên Elfûa û Kefreya li ser dirêjehiya 3 salên bihûrî rastî êrişên terorî bi otomobîlên teqînew topbaranê hatiye û di encama de bi sedan welatiyên wan bûne qurbanî û birîndar bûne û zemîna wan û cihê xizmetguzariyê û navendên tenduristî û dibistan û torên av û elektrîkê rastî rûxandinê hatine. Balyozê Rusya li Îranê ragihand ku Rusya mijara vekşandina hêzên Îranî ji Sûriyê bi Îranê re gengeşen nake. Balyozê Rusya li Îranê Lîvan Cagiriyan ji ajansa Interfax re diyar kir ku bi tenê hikûmeta Beşar el Esed dikare bi Îranê re vê mijarê guftûgû bike û divê ew bi tenê vê yekê çareser bikin ne Rusya. Cagiriyan eşkere kir ku peywendiyên wa bi Îranê re başin û têk neçûne. Herwiha diyar kir ku Rusya wê hewlên xwe bike ji bo rêgeriyê li rodana şerekî di navbera Îran û İsraîlê de li ser xaka Sûriyê bêrodan. Temaşevanên hêja vegerin li ser mijara seredana şanda opozisyona Sûrî ji bo Efrînê û rewşa Efrînê me mêvandariya Abdulbasit Hemû cîgirê serokê hevpeymana niştîmanî ya opozisyona Sûrî kiriye mamosta Abdulbasit ev demate baş. Baş, baş tabii. Serçavan. Armanca vê şandê çi bo dema ku seredana Efrînê kir? Çi armancên wan hebûn ji vê seredanê? Beriya her tiştî rojbaş bu waw temaşevanê hêja televizyona Ark. Serçavan. Bi rastî ev beriya demekê ew danûstandin çêbû ji bonî serdana wê herê lê ji bonî vekirina bîrokê, mektebekê ya îtilafê bajarê Rahî, evane demeke dirêj e pêbaskirin. Di wê programê de jî serdanek hebû lê ne pê awayî hatibû danî.
هناك روشن هاتن جوهرتن هناك ضرورتن هاتن بيشخصتن بربيك أو شاند هذا دست نشان كرن وسردانا وهرمي كر بهتر نزيكي وأنجماني خجهي لدن دنگي خلقي بقهدار بكن برزقريكي وهرمي منطقة درع الفرات جا بيجن هناك قالك سردانا قالك جهين دزقهن يا حكومة دركي كرن أو شامجي أواكي دا كارب نزيك كل دربي خلقي بقهدار بكن وسر عرضي دام صادن هرتم بردوام بي وفشرجي يعني أو سردانا هريما عفريني راستي هناك أوانا بركي نولو زلالي لهناك جوهرتن كتافلان دا أو جوهرتن جي إجبرغو دواري أولائية دا دواري قلق الشادة جي بروغرام نتيجة أو فرصة ديتن سروكي ائتلافي وسروكي دستايا دام صادني وجيجري سروكي ائتلافي وسروكي حكومتات دركي وسروكي قشتي أمينداريا قشتية ائتلافي أو أنا أوي سرداني تشون عفريني دجبوني أو دردي خلقي ما عفريني أو أنجمانا خواجهية عفريني ليه قهدار بكن أو روشا بجعبو بيني برقو دام صادن وسردان هابون هناكي أو روشا أو لهي ناقل لكي درسوا لي أو تشتاك شونا ويدري وهناك يجي جمرة هاتا زلال كرن أو شان براكورا أو تشتاكو برق شعبو خلقي ما يعفيني خجرية عفيني أو أنا كل دردي خلقي ما يعفيني ديريكت هذا واحسن او افشان دا کو سردان عفرین کری ددم کی دته کو هرم عفرین بهتریا و دبن کنترولا چکدارن گروپن بسر اپوزیسیون سوری و افتی و واته کو او گروپن لسر خاکی همی کنترول کرینه جی عالی اپوزیسیونی و منتظر روشك از حتى داوي نابج الكنترول كريت زاني قالت ناخوكي وهيزانا براوة هيا روشك قال لك زحمة محمود عليها اللي او حتى هون دان هيا قاربن درياوة انجماني خوجهي خل ايشو ازارا كيم بكن كنترول بكن اللي حتى انها انك او هيزن چكدار زباجارا بكشينا او ريبند هاتنا داني او ريبند جي بهتر او شرطه عسكري هاتنا كنترول كرن او الايجو فريفا دبن واري اولهيه دا خوجهيجي شخوا او الايجو خدمي واضي وكهربي لكن ازناب الجم تشت باشن اللي هنا كبر باشموني بلشي بله يامجي حتى داوي روجانا شوبين ما مستعمل هذا اگر ام لسر روشا وان گرتین کو هاتنه سربست بردان هجمارک مزن هاتنه سربست بردان اف ناوین کو هاتنه پیشکش کرن جبور رژیم اسد تا کوورن سربست بردان لسر چه بنا مای هاتن پیشکش کرن اروا هون وکو نونرین کردان د ائتلاف سوری ده و چه حول کرن که هون ناوین گرتین کردان بدن پیش هودان هنت زانه ایرو دوسایا گرتیا گلکی گرینگا و مزنا وفرهجي لأب تشتيقونا كي بشر جهات مشان أبغى منا كي وقت قاوة كي دجبوني مقايضة شيء بيجبروا كسيد الفوعة وكفرية دركبن وقت قاوة كي بابجن واقرتيا بكرن واقرتيجي إيفيت هاريات أب كسيجو كسيد هرشبونا رجيمي يعني كسيد ناف وان هزين دانو صالح مصالحة لهفكرني أو هاتنا قرتن أبي قويت هذه وقت قلتي رجيم أو قرتن خاصة ديار بك رجيم نظام هناك دوسيا بو قرتن مقاب عبيتن أصبحورم تشتكي ولو ما ظنها تكرن برجو إيرو بصداب هالصد هزارة هاتنا بشارتن وأف دوسيا محكمة جنايات دولية با كسين دولتين ما في مروفا أو أنا أو دوسا قال لك يقرن قال لي أف تشتكي بتوجكا وأوجي نقلك حتى داوي هاتي بلان كرن أوجي كسين هيزن باشوري سوريا دانوستانو گفتگو كرن واتفاقنا جزئي كرن بهورا أو بسر برشتيا روسيا أو تشتغل شيء ودنا أوانا ناد بهتر المناطق باكورن حتى خاصة إدلب تيدا كيمن بهتر إيجو باكور باشوري سوريا بله ما مستاجرام لسر روشا گرتیان و بن پیکرینن کل عفرینتین داین و چه چاره سری دبن ریوامریا ترکیه و چکدارن بسر اپوزیسیون سوری و بدیتن و هفت
و 4 مه درباز بوون لەسەر کۆنتڕۆلکردنا عەفرینی و تانها بنپێکردن ڕۆژانە بەردەوامن ئەشکەنجە بەردەوامن ڕەواندن بەردەوامەوەی چه چارەسەری بێکردن و چما ڕوولا ئەکتیڤ تانها ئێتیلاپە سووری نکاریە بلەیزە باوەرم ینی وە هەرجارجی وەکمەدا دیارکردن ئیرۆ بریارە لەفاکردنێ بەرباسکردنا عەفرینێ و چارەسەریە عەفرینێ ئەوانە بناو دەولەتێن وەک رووسیا و تورکیا و ئیران ئەو کەسێن ئاستانە بوو ینی اتفاقاتی مەزن دەولینە ینی دووری قەدەرە سووریا و نەب ئیرادا سووریایە و نەب ئیرادا ئەتیلافێ يعني ائتلاف وقت ما قلت شيء حولداني وي حتى جيتي باندورا سياسي واهزا كنترول دكي كلو غازني خلكيت جهين تركيا يا جهين هزه دولي اوانا اف دسمتي براسي لي تشيروك كردان مصطرا ائتلاف مصطرا يعني خلكي ما عفرين دبي حموكس باركي خرابه وغراوي ايرو ادلب وباكور سوريا بو 3 مليون ونيف وبشتي افشاريغول الدرعه تكتشونا درعا إيرو حمو شعب وحمو بلان لسر باكور سوريا بتايبت إدري وشركي تيب أحسكرن حتى كيجان آستي أو خلقهم 3 مليون ويركو بينا جي كرن ورقويا كي أو بلانا قول سر عفريني قال لك كستيدا اگر ام لسر چارە نویسا ادلبێ و گوندەوارên عفرینی ڕاوەستن مامۆستا عەبدولباسط تركيا ثانيه إيرو دوي أمنك رياليست بن إيرو تركيا جي أرمانجي وهنا وهزين شكدار جي أرمانجي وبيادي جي أرمان كرد فروتن بازارا أرزان ده يعني وإيرو بازارا جي كردانا بايخو برنا نبلو زهراء يعني خلق بازاري وادر خستن اف سياستات شوت يعني إيرو هر كسك أرمانجا كي ويهبو بنكاري أو كسيجو إيرو كرد خستنا كغزة كروني فروتني هلبت مەترسیەک مەزن هەیە دناو کوردان دا کو دەبێژن ئەگەر چ گوهرتن لە ئەدلبێ وەرەگرن وێ باندۆرێکە نەرێنی سەلبی لەسەر عەفرینی و هەرێما عەفرینی بەگشتی بکە تو چی بێژن سەر بێگومان یعنی ئەم شەڕێ باشوورێ سووریایە و خەلک پەنابەر دەبن و ڕێژیم سەر دکەوێ ئالیکاریە رووسیا و میلیشیاتی ئیرانی بێگومان ئیرۆ شەڕێ تێ شەڕێکی گەلێکی گران و درێژ لە باکوورێ سووریە و تایبەتی ويقلك باندورا بالعفريني بيبي وهيجي مجي خلكي ما يعفريني النبل وزهراء ولوي هريمي بلزو وخرطاي بقرن صار خاكا قو عرضي قو برخدانا كما ظن فيرولا قبليزن إيرو أفتش هركز فيرولا قبليزن هركز بالبرسيارة تيدا يعني إيرو قدر عفريني وقدر غير عفريني إيرو هركز فيرولا قبليزن يعني بس بلا غازن وجنهكاري بقى دستي هناك هذا أم وقت بشي كرد ندري تلافي ده بصحة ورجاء ام شوبين تشتي دسمتي دحمو اصلا ايروجي جبينا كما هبو يعني بنونري المانيا را صباجي روجاس شمال نونري يكيتيا اوروبا را ايرو دوسيا تين غهرتن يعني ايرو غهرتن كسياسي وعلى اشكري دهن سوريا دبي بربي كي به هر كسك اركي خرابه وقت ائتلاف جوان غهرتن کو تيكرن كردان چه هيا چه بار هيا جوان گوهرتن انت کو حاضری جره تکرن و تین کرن لسر خاکی کردان جه چه هيا چه بار جره هيا نم قلت يعني إيرو دوسيا باكور سوريا دوسيا قالت شتاي أنا كرتني أنا عفريتني يعني إيرو إدلبا إيرو منبجا إيرو اتفاقات رجالات جمع فراتي رجالات فراتي يكيتيا أوروبا إيرو ناكوكين دولي ناكوكيد نابرا أمريكا أوروبا ده ناكوكيد نابرا تركيا أوروبا ده هنا روسيا وأمريكا إيرو بلانك قال لك مظن سر روشا نخشة سوريا إيرو بلانا بازارا استخباراتي بلند صرف نخشة سوري تمشان بربيكي هناك أم هناك في بريالست واقعية سياسة رجلاتا نابين وصرخاتا سوري ميزة إيرو نقدر إيرو كردجي باشا بجواب باشا بلانا إيرو كرتاني نكارن بيجن ولا أمتاني هنا ياجي روشامة تانية بيقومان إيرو آقر الحمودة لاقورا لي بازارا ويجي كرينو فروتني سلسلة كردا هلبت مصطرة وروجيتي ديوي خراتر مصطرة جالك سپاس عبدالباسط حمود جيگري سروكي هفلمانا اجتماعية اوپوزيسيونا سوري جالك سپاس جبو بجداربونا تا لگلمه پشتی کو رژیم اسد پروسه که لشکری یا تند به پشتوانی روسی لسر باشوری سوریه انجام دا و به صدان قربانی و بریندار کتن و به صدان هزار لسر سینوران ده روشک خراب ده در بدر بون دورین باشور سوریه جدستن اپوزیسیون هن به هن درکتن و لگوری ریکپتنا به سرپرشتی روسیه بو رژیم هاته در رادست کرن.
پروسەیە دەرکەتنا بەشێ داویژە هەردوو باژارۆکên ئەلفوعا و کەفرەیە ئیرۆ دەرباسبوونا 10 پاسان ku ji milîsên serbirêjême ve malbatên wan pêk dihat beramberî derbasbûna hejmarek girtiyên opozisyonê yên ji zindanên rejimê nû hatine serbest berdan bo deverên jêr kontrola opozisyonê bi dawî hat. Ajansa Rûsyayê belav kir ku çarçoveya rêkeftina di navbera rejimê û çekdaran de karwanê çaran û yê herî dawiyê ji milîsên serbirêjême ve û malbatên wan li bajarokên Elfûa û Kefreyê yên gundewarên Idlibê ku ji 18 pasan pêk dihat. 1500 kes li xwe digirt, 10 pas jê gihiştine dergehê El-Hadir El-Eîs li gundewarê Helebê piştî ku ta çend dimcimêran rêj aliyê grûpên çekdar ve li ber wan hate girtin. Ji ber ku grûpên çekdar daxwaza radestkirina hin girtiyên wan yên di zindanên rejimê de beramberî vekirina rê li ber wê kirwanê alîgirên rejimê kiribûn û piştî pêwandiyan û li gorî rêkeftinê rêj wan revekirin û gihiştina navenda neştecîkirina demkî ya li devera cebrîn. Ji aliyê xwe ve ajansa Sana ya serbrêjema Esed ve nûçete kes kir û got ku serbarî wê yekê hejmara mayî ji revandiyên gundê İştibiriq hate rêzgarkirin û bi pasekê ji wê kerwanê 33 kes gihiştin û piştre bo nexweşxaneyekê li Helebê hatine veguhestin bo çareserkirina rewşa wan ya tenduristî. Li gorî tora medyaya leşkeriya Sûrî bi derketina kerwanê çaran û dawiyê ji Kefreyê û Elfûa bi giştî bo bajarê Helebê bi vê yekê 119 pas û 10 ambulans nêzîkî 6500 kes gihiştine. Rêxistina bereya El-Nusra ya terorîst li 26 Eprîlê de derbasî gundê İştibiriqê bûn û nêzîkî 200 sivîlî kuştin û bi dehan malbat revand bûn. Bajarokên Elfûa û Kefreyê li ser dirêjehiya 3 salên bihûrî rastî êrişên terorî bi otomobîlên teqîne û topbaranê hatiye û di encama de bi sedan welatiyên wan bûne qurbanî û birîndar bûne û zemîna wan û cihê xizmetguzariyê û navendên tenduristî û dibistan û torên av û elektrîkê rastî rûxandinê hatine. Çil welatan gileyek di derbarê yasaya dihaniya taybet bi qanûnişînan pêşkêşî Encûmena Ewlehiya Navdewletî kirin. Çil welat di nav wan de welatên Yekîtiya Ewropa û hejmarek welatên Erebî û welatê Amerîka, Astralya, Yaban gileyek di derbarê yasaya dihaniya taybet bi qanûnişînan ya ku ji aliyê rejima Esed hatî derxistin pêşkêşî Encûmena Ewlehiya Navdewletî kirin. Wan welatan metirsiya xwe ji wê yasaya rejima Esed dan diyarkirin û gotin ew yasa ji rejima Esed re heq dike ku mal û milkên penaberên Sûrî desteser bike û bu yekê penaber û derbederên Sûrî ji welatê xwe an ku Sûriyê li gel mal û milkên xwe bêpar dimînin. Navenda Sûriya endeziyariya rojnamavanan di hevpendiya rojnamavanên Sûrî de raportek taybet di derbarê binpêkirinên ku di derheqê ragihandkaran lê Sûriyê ji destpêka sala 2018 tanha hate rodan bilav kiriye. Li gorî raportê 51 binpêkirin lê Sûriyê di sala 2018 de rodane û piraniya wan di heyva adarê de bûn ku 14 binpêkirin hatine rodan. Her li gorî raportê ku ji wan binpêkirinan neh bûyerên kuştinê û 24 rodawên lêdanê û 14 rodawên binçavkirinê û rodaweke êrişbirin li ser dezgeheke mîdyayî hatibû encamdan. Temaşevanên hêja ji bo bêhtir em li ser rewşa Sûriyê bi giştî rawestin berê Sûriyê li kî derê nexşereya Sûriyê ya nû çi ye me mêvandariya Feyad İsmaîl endamê polîtbûroya Partiya El-Wehdê kiriye lê stûdya Arkê Mamosta Feyad ev dema te baş tu bi xêr hatî. Piştî heft salan ji şûreşa Sûrî nexşereya Sûriyê ya nû tu dibîne wî çawa be? Di serî de Slavorê ji te û temaşevanê Arkê çavan yani wektê zanin wek ez zanim Sewra Sûriye ev dewletê ku bandorê xwe li xelkê hene wek yani alem bu 7 milyaran îctimacê çê dikin انه ام خلقي خفف بكن ام خلقي هندك بكن ام ثورات خلق بكن لانه انما سواء وفيات الطبيعيه خلقي هندك دكن ام خلقي قالك بدن كشتن للام عادات وتقاليد خب ماشيين بي ام خلقي للسر روي عرضي هندك بكن جبو دي نما عرض خلقي حملينه وقت زانيجي اف ثورات كرادبن بمخطط وبيتشتغل رادبن اف ثوره سوريه يعني جي يعني مدروس بو سياسيا رابو يعني نش خبر رابو ثورة رابو نش خبر رابو
اب واني مدروس بو رابو جبو عادات وتقاليد خو بمشين دنيا في سوريا دا وقت زانيجي مثلا د الشرق الاوسط دا سوريا دا بشكل خاص قال لك خلق هنا علوي هنا السنه هنا كرد هنا غرب دولتي كو باندورا خالد الدرا هنا هيشتن كو مآرب خو او عادات وتقاليد خو وبمشين دفي منطقه دا رابون ابشرات شكرن وقت زاني 11 ماه تقريبا دوري سالكه ثوره سياسيا بو دورا بو ثورة السلاح يعني أف مفعل بو نش خبر بو جبركو مآربي خو وتشتي أو دخازن بمشينن بري شورشي هات لادان بلي بشتي 7 سالان شورشي تدبينك كو رجيم أسد بسركت رجيم أسد حينا وقت خوندن بسر نكديه ولكن مصالح الدولي دخازن واني تبلها شي بكن قطقتي بكن مثلا المنطقة الشمالية دانا دست اجندات خو دانا دست ايكم مصالح يوان دي باريس المنطقه الساحليه مثلا دست روسيده اف ادلب وعفرين ودست تركاضبه اللي حيانات روجك وخيابك انه بشار بسركتي حيانات نخويايا ود بيفرا اتفاقيات شي ببن بشتي كشار دما كو رجيم اسد سلطداريا خوان لسر تفاهيا دبرن سوريا رادقينه تني ادلب باجاروكي باريسغا ادلب مايه ابناي واتيك اسد سوري همو كنترول كريا وبشورش ده سركتيه اف اتفاقا وانا تالي امريكان وعفوا وروس وتركيا ده اسيتانا ده انه عفرين وادلب منطقه ادفادرا معارضه وتركي بن باندورا تركي دابي اف انا هات بني ترك بيجي خط احمر انه مثلا ادلب او يعني بشكل خاص ادلب وانا كاسني زكينابن اف او واتد انه اف دواء اتفاقي ده فابارا تركيا و لهفكرنا روس و وقت بيجك ودفر هاتيه دست نشان كرن هاتيه بارشة كرن اف دفر دستايا دست هاتيه تركيا منطقة نفوذ امتكارن بيجن يا ادلب ويجي تركيا بمينه حتى نا وقت زمانك اتفاقية سكس بيكو كرن خطأ وخطأ ب دبن دستاندابون حتى صارك ودو وده هو بيست حتى كو كانوا مخابرين وبكن وبن دستيان دابه ل لجان شعبيه وشي ببن دستي خلكي ودا مريضه بس يعني صالك دو بلكي حتى ده بانزا دبن دستي نفوسي تركيا دابه امريكا دابه روسا دابه دنگل هنا دبيجن در انجام اسيستان اي او بونكو دبرين كيم كرنا استي شر لسوريا درست بكن وهن بهن روسيا بهماهنگي لگل ايران بهماهنگي لگل رژیم اسد او دبرين كيم كرنا استي شر ايدين جناف برن ايدين نهشتن تنيمايه ادلب او دفرجي و ورا جناف برن و وگرد بن كنترولا اسد و گفين تركي جي بوطن ما مستا نهاته خويا كرن انه ام دبيجن وك بعربي دبيجن دبي معالم الثوره السوريه خويا كان يعني انجام مؤتمر ما نقبه روس وامريكان دا انجام خويا كان يعني كي ثوره سوريه برفا حله داره برفا ارمان يعني برفا هدايتك داره كل ادي الهفكرنا بقعه ار فامرينن كو ادي ما ار بيخو بمشينن مناطق النفوس وزع بكن منطقه ادلب وشمال وساحل ادوان رکفتنان ده گله سوریه او گله کو نزیک 12 میلیون در بدر و پنابر بونه او جوی هف کشه هچیه جوی میزانه هچیه ما مستا اب ثوره سوريه نسوريا يعني انا جدست خلكي سوري دركتيه جدست غرب ده وانا متفقا انه اوشتو بكن اما كو اراميك لمنطقه شبه و يعني نابم سدي حشتي اللي هو سدي بينجي خلكي بنابر وغيره ولاتي خوي كو اراميك شبه اما في وضع هذا فناغره بس انا شي غرب وتركو حاول دكنا مناطق فامرين جبو خلك فامري وغيره او فا خلكا برپرسیارا خواب که دبن نفوسی اب دولت هذا. لما كنت بيجا روشة سوريا وچارەسەر ببە لە گوری بەرژەوەندی ناودەوڵەتی ئانژێ هێزن ناودەوڵەتیین بەهێز وەکو ئەمریکا و رووسیا تا چ ڕادەیە ئەف بەرژەوەندیین هە وێ بەرژەوەندیە کوردی بەرچاو بکە برجواندی کردی از دبیجم آنا پیاده خطا خاص هکینی لازم ادی پیاده لانه پیاده استلام و تسلیم هات بدي وقتها پیاده خلص بو و پیاده جي وقت زاني مثلا دعفرني ده شركي غير متكافئ بو اب شو واتد ده شر النقابه كردان وعربه كذا ابنها ام دبينن لخلكي مي عفريني زلمت كي اب
تأثير كافن بون دمها تا شركر تا سر تشتكي يعني تشتكي قوتك غير متكافئة تا شركر تهيشت وتزانبو كي بكذا انما مدروس بو تشتك سوريا دنابي خو ثوره بخوا شي بيتنا جي سياسته وانه وين امشتو فعل بكن وحقي كردان بيشروجي دا بيشروجي دا وقت مثلا امريكا قال لك لبهذا ساكنيه وعلاقه خوش قنديله قدكن نقاب قد بكرانا انا وين اخويا بين نيزك بهذا وقت استلام كر تسليمه خلك دوري روجاواكي باشه تو بیجه کو پیاده دوی پیلانی ده بجدار با پیلانا کو لهاتی سر عفرینی او تصرفك وذكرن او تشتك وذكرن خويا ذكرن انه مشاركه بيرياك جي مثلا تطبخ زاني تركي وعفرين قوات غير متكافئه افياك او يعني دي مثلا اوروبا الامريكا لدولته اف دولته اوروبي مظاهرات كرن دغو بسروق جيان نابه وأف شعاراتي وانا كيوميا دبيجن او انا رنزانن انه غرب جبا سورتانا وجبا شعارنا حزناكي فكاكر زانك وأف شعارنا الوي دريقه دخنا بو شراتكي ولا عفرينه مثلا او جاي بلند سورات ياد مش كربون سورتي عبد الله اوجلان ارينا اف او كيدده انه دجمان لغي رسخ دكي سبيل انه كرد وعرب ببن دجمنه هب وبريد مها انسحاب بالمن وخلق داري ما هندك شيء وخلق رزين نبا خلق ما عرضه ندبرن خورتي ما نداتنا شهيد كرن اب وات او دكي سبي دجمان لغياك دما بيني كردادا وعربا دا تشيبه اب نهاجي انجمان دده نتائج خويانا باشه تدبينا كو روشا عفريني وي تشبه يا باشا روج دبي نخشريا نوده يا كو جسوري رهاتي دانين يعني وقت زانن ما بريجي قود مناطق النفوس التركية أمريكية روسية وك وي عفرين دست خلكي خضابة خلكي وي دفري ضابة حتى فتراكي حتى كو أفخت ودبن حمايات دولتها تركيبة أف تركي وروس وأمريكان والهف كرنا حتى وي كاربن خلق كاربن اتفاقية صالك أو دهن حتى دي خلق أو خبريبا بده وك ساكسبيكو كيفن اگر تونه کو رژیم اسد ایرشی عفرینی بکن رژیم اتفاقی روس وتركي امريكان نهائي رژیم نكانت هجوم اي جندي بكي او اي دفره بكي بامر اب دولتانا رژیم نكان خواب باريس ام زمان قالك سباس فياض اسماعيل عندما يقول البيرو الوحده قالك سباس جبو باش ضربوناته لقلمه کامپا گویلان یک جی کامپین پنابرین روجاوای کردستانیا و دکاود نافبرا هر دو پاریزگهین هولیر و دهوکی ده نزیکی مالبات لیدمینن جبرکو اف کامپ دورج باجاران پارک یک دناف کامپی دهاتیه وکرنو ایدی او پارک بویا جه بهن ودانا پنابرین کامپی و مزن و پچوک و جوان سردانا ویدکن داکو دمک خوش لی در باز بکن کامپا گویلان یک جی کامپین پنابرین روجاوای کردستانیه و نزیکی 1700 مالباتی لیدمینن. جبر کو اف کامپ دوره جی باجاران و دکوه نافبرا هر دو پاریزگهان هولیر و دهوک ریوبریا کامپی گلیستانه که جی خلکی را وکر داکو پنابر دمی خواه بخوشی لی درواز بکن. اف گلیستانا خوش دناوا کامپی ده و تیده لیستوک پچوکان و جه رونشتنه و دار و گل هنه و پنابرین کامپی جمزن و پچوک و جوانان سردانا ویدکن دا کودمکی خوش لی درباس بکن. اف پارکک زور جوانه جبوی زاروکان و مندالان دردک هفن دمین هانک پشت ایواره دا خوازن وقتک خوش درباس کن و تشتکی باشه امو جيرانا خاطنا مش خارتي دارينا لانه بر قرمه يعني مالهم بر تنق دبنجي حس كان ورنا حديقه جوي هونك ام تشكي حساعتك دي خاطر دنان ام هغه كان لا مش خد ليزن حتى حديقه خلاص كي ام تشنا معي ام تشنا نلعب حمقات دیلیار کو جواجار قامشلویه 11 ساله به حوال خوره تیوی گلیستانی دا کو بلیستوکان شاد ببین. هل داري على السركية السيم شخوال دليزم في حديقة أزوا فالي خود كم شماتوكت كم نيلانا شخوال دليزم شخوال دسرين كش مل شبكات خد
دلیار di nava Gulistanê de strana bi dengekî xweş dibêje û hevalê wî li dora wî kom dibin. من جوازي خورتكم وزي فين داري بباب مش كوزاري بومرنا وزي بشاري بباب إيروز بو مع بدال بشولا كتما كتي مش كوري زاري بو وزي كورو لالبباب هروها نرگێلekê şan û civat û lêdana saz bi temborê û stran şev bûyerkên Gulistanê dixemilînin. Ev ciwan jî piştî ku roja xwe li kar derbas dikin. Di dema êvarî de tembûra xwe hildigirin û berê xwe didine Gulistanê. û bi stranên xwe yên xweş şevbûyerk û civata xwe di nava Gulistanê de derbas dikin û fişar û westandina kar û rewşa penaberiyê li ser xwe sivik dikin. مشتاقي تمي أزهم وقابا وتدشين صدي سنابا بريا تديكين هيولي نابا بيتنا تدخوازن وانهر بجابا مشتاقي تمي أزهم وقابا وتدشين صدي سنابا بريا تديكين هيولي نابا والله ما حتى يعني بشتي نيرو ساعات شارم خلاص كن ام در مالي خد بي ايفار واحد جو هذا دبي خوش 200 كامبيتين باركي بخوا امرودني الخال طنبور طنبور تخي استرانا دبي صاروا قش المد جبن وكيف واجتم كيف يعني كيفيه خندلي وادجي كيف كفدلي مد جبر جوي كامبي بخوا يعني بچكي به طموت هي Ya xweş di nava kampên penaberan de ku xweşgeşbîniyê dûr naxin. Mîna penaberên di nava vê kampê de neştecîne ku ev Gulistan bûye bi hinvedanek ji rewşa wan re û ew bi xwe demê xwe lê xweştir dikin. نوچین me bi dawî hatin herşad û bextewer bûn.